MS collection chanela kalau lom le veka cheu dampa MLA by election chungchanga pusailovan mipui tengen nahi I han ngai thla ho le te ang dampa MLA by election tlingsa in ngai pusailovan opinion poll oilo turin mipui angen ZPM party candidate pu VANLALSAILOVA chuan Mizoram Legislative Assembly dampa bial by election a chak turan nia wangin nena an chan nuwa an nom dan tur mipui a hril loka opinion poll awanga chi ai lo turin a fui zirtop ni khan ZPM dampa West Block in Community Hall phuldung seya block conference an manga in than hun tur puan la ni lo ma se mipui kal khom ma a chak ngei turan ni zia pusailowa chuan a soi keini ne na chang thei din muna ding sang ber kan ni ti hrenangila ne na kan chan nuwa kan ngai to na le kan ro rel te hi a fel lo hlawin I tong trai lok zok tong u ati politician ni tura ko chuale pen lut ani lova ram chan tura pen lut mai ni ti hriat sak tura ngen baka dampa biala adin voi ni na a hlotlin na an chang don ti an dil ruwa a chiang ti soi ruling bial kan ni don ti chia hi kan thinlunga om to ni chu wang chuan phur takin malami pan zelang u kan phura ni ti hriat nan le in thlan kan chau to zia hriat nan ring takin kutin beng te ang a aya ringin in au pa te ang tina fui phur pusailowa chuan khothen khata in thlan na tling tur zotin mipui ngai danan lameka party then khat borok siam na mai nia a hriat thu soin in thlan result nen a in persana mipui ngai dan tak tak ani lo awangin oi lo turani ati general election sangni somni pathuma po khan YouTube kaltlangin opinion poll an la to a chutianga anlak na hmuna chuan opinion poll a kan chak ngai lo ani amai ro chu khang kho zong zonga khan in thlan kan han ma chona vote an han chiar meu chuan a le ta sangin kan lo chak le zel thin boka YouTube kaltlanga mipui ngai dan ron la tu te hi an party YouTuber an ni mayem o ti arin theya chu mipui ten lo oi lo turin ka ngen du cheu ni tina soi West Phailenga hian an la le nin ka hria a ala tu te po hi kan hre chiang ru to a ta po chuan kan chak lo le in ka ring opinion poll a chuan general election a khan Phaileng opinion poll a kan hiama ma se vote kan thla ka result ai ro chuan pakhat na kan ni le boxi a chu wang chuan kan bial mipui te ngai dan ani lem lo ti hi lo hria ula ati hriat thei china zamzo production noithang production khothang pa le run moi chuan dampa bial MLA by election nei tura mipui ngai dan an la a an YouTube channel a an ti chuak to ni kumsomli paruk mi sailowa hian a thei na zong zonga chhuwa don ti a soi rolin a elpui ta chu kumsom sari ral kai turan ni hloma minister voi tam ni to le MLA po kumsom thum chuang ni to an nia wangin ha dam takin lo chol to se du a pathianin an mani chok tura hun tha a pek nge be sei hle INC candidate Pujon ro tlong liana kumsom sari pani MNF candidate Dr. Lal Thang liana kumsom ruk pakwale BJP candidate Pulal Ming Thanga sailo kumsom nga pakhat te nen anin khinga Sarkar lai MLA ni chunga minister Doratlan kwal dor turin a that be ringa chutiang tur chuan a in ring ti mipuya shil sangni somni pathum dampa MLA in thanpuya khan pusailovan vote sanga jakwa somni paruk muin pani na ni a MNF candidate Pularin tlong asailo chuan ne na changnonin vote jani somkwa pani in ZPM candidate ain amusanga July ni somni pakhat khan kumsomruk pangami ni chunga chatuan rama pana wangin amun rok lo turzongin in thlan that ani donani pusailowa chuan atlak to na chu aham that na turani ti soin mangai takin general election a khan tlak khomin ka ronding to a katlareng boka min khongai viu toin karing ani in mi khongai ne hi ka dong don ti ka sia kan bial mel hi ron thlerula ZPM a vote lo thlak shram turin ka nge na cheu ati sangni somni pathum in thlanpuya khan West Phailing khopa pumingan Congress ticketin dampa bial in thana chu to a vote sang thum za somli paruk mu in pathum na a oma sangni pariat MLA in thlanpuya khan ZNP ticketin hebial a hen alo tla to boka avoi thum nan tun tuma hian BJP ticketin ading le donani ZPM dampa West Block Conference mang October ni thum sangni somni panga zir top ni khan phuldung sei community hall a ZPM dampa West Block chuan block conference an manga pu vanlal hana minister PWD etc chuan kholian ni in manpui pu vanlal hana chuan by election kan ma chon don ta a political party sang ten tlin tumin nasa takin kan beya thren khata chuan thudik hrula mi malangin kanin beina sa hle ti hriata ZPM chuan kalphung thar kan au puya
kan elpui te hi soisel vak kan du ve lo ani hun reilo te ZPM in sarkar na kan chanchung hian kan ramta na rotling le thil tha thanem tak aron thok to a kan ho tu ten rim takin nan thok mol molani atia politics ani a soisel na po kan tok ve tamol mola heng soisel na sang kan to te hi kan chang vek man lem lo kan campaign line kan danglam ngam turani tin kan soya tuna hian kong tam taka a tha zong in kan danglam na kan muzelani atibok pulhana chuan mabak tam tak kan neya hun reilo te chung hian kan ti vek man lo kum khat phei kha chu in ren chem kuma kan puang ni kha sarkar ma sa te hnut chia leiba tam tak kan rul to a pension te healthcare bill ba te le electric bill ba tam tak kan rul to ni atia pulal du oma kai shroina Mizoram State Resource Mobilization Committee chuan sarkar in sumle paya ma son theinan ngai to na sa takin a senga kan policy thlai thar le ma kan langala avoi khatna ni wangin ti mai pal kan nei ti chu kan hai bik lawani kan tiang kan ti chu akum ma sabera tangin kan ti ngala ni atibok pusilal nun nema Vice President ZPM General Headquarters dampa by election campaign committee chairman point thu sain ZPM in sarkar na kan chanchung reilo te hian Mizorama thil danglam ahma mi aya tha atheng tam to ema la hlotling chi alo thil kalmek tam tak om bokani in ran chem na kalpui ni awangin leiba thanem tak kan rul thei pha electric bill ahun taka kan pe ka wangin rebate cheng noi tam tak kan don pha bokani ati MUHCS po mumal takin akal meka tuna hian ZMC hospital chu alun to emema khumpo sarkar ma sa te da let te thodani a MBBS da lo na PHC ate MBBS da kim thokhatani to boka health worker engemozat lockdown tur boy pui me kan ni atibok punem te chuan bu fai bu kling le tha kan don theinan kan supply minister puchan zawan thei to pachua ration card nei dana thil fel lo tam tak om thin chu ti fel turin ma chak tak lak me kan ni boka a fel huna chuan a chhor tangkai turber chu mi re thei te kan ni don ati a powara kan in todel theinan lui pathum tlong mat le tui vai khop turin policy a kan da heng lui pathuma tang hian megawatt jani somsari pali thar chu the be sei oma kalphung thar MIPUI sarkar mel hi nitin atharin kan muzelani atibok pu VANLALSAILOVA ZPM official candidate point thu soin kan politician thren khat ti chuan thil tam tak kan soingama thil tam tak kan tile ngam silova kan ramin tur thinani kan ram siam thaturin ke karon pen ve a pathian khongai na zara khongai na ka dil te hne na hian ka theina zong ka chu don ti ka soi du ni kan bial hi bial zau takani a bial nu fum tak kan ni awangin mamo po kan nga hle ni bial ta na thnem ngai le ti tur soi tama in el lovin ataka thil ti a in lila politics a hian pathian kan ni na hi lo loila pathian da na nung zonga politics a lut lo turing ka cha tu cheu ni atia kan thlen chin a in pathian mi kan ni na hi mi ten hria sela diklo taka midang be nan mang lovin rorel tu te chu pathian rem ro tan ni ti hria in pomila lalpan rorel tu thatak nin pek ringila kan rama rorel tu ten diktak le rin om taka rawan rela na an tho theinan I tong trai puyang u sum le paya ka elpui te hi ka tluk don lova kan bial mangai na chuan ne ka in ring ani dampa bial MIPUI ten in vote hlu tak min peturin ka ngen che u ti na soibok he hun hi pusil ram thanga president ZPM dampa West Block chon kai shroin Reverend Jacob Lalnun hluan hun seramanga Dr. Cyril Ramoya secretary by election campaign committee chuan report a pe bokani pu vanlal hlana hian dampa West Block huam chung kho sang changa changin ZPM zom tharmi zathum som ni panga alom lut ngal bok issued by Media and Publicity Department ZPM General Headquarters Aizol ZPM kai shroina sarkara dampa bialin mal som na kandong pu VANLALSAILOVA ZPM official candidate dampa bial by election nei tura ZPM official candidate pu VANLALSAILOVA chuan dampa bial chunga kho sang sanga fang meka voina dampa West Block huam chung phailenga ZPM shroi tu tele Professor Lalni Loma Rural Development and Administration Minister te nena hun mang hovin dampa bial kho sang mamo te an soi hawani pu VANLALSAILOVA chuan dampa bial MIPUIn ZPM sarkara be seina nein party sang atangin thnem takin ZPM an zom thar zel ti soya opposition party te po in tran an lanve na savio na in an tang ulta dewani ti na soya ram hluizia politics kan ti mai mi mal in be vak na hi MIPUIn kan hnual suat to a hei wang hen ZPM sarkar
kalphung third party chu mipuin kan thlang ta ni ati pu vanlalsailova chuan party dangin dot le thu tak po hriat than lova zpm an beina kara nget taka dinga kan bial mason na tura chak taka kalzel turin dampa zpm mi le sate cha dampa bial chu mami district a po bial nu phum berani a tun by election nei tur hi vanlalsailova le party danga candidate te in beina ni lovin kan bial mason na du tak tak te le du lo te in beina ni ati ni som thum thakwa sang ni som ni panga thole ni khan pu vanlalsanga west phaileng venglun MNF group president lo ni thin le pilal hlupui MNF VC member Trump ni lo ni to te chung kwa vote ruk omna te chuan pu vanlalsailova kuta membership fee pe in zpm a lom taka lom luan ni khati zong kha tun trumata na kan ngai thak thei chu ni se clear tu te zong zong chunga lom thu kan soye la subscribe lo kan nom chuan kan subscribe zel don nia